Desperado. Napalabas, imbagan ni Karen ken ni Ismael asa na mapukawan daytoy itinamnama. Kinuyog nga rod ni Karen ni Ismael anapan nagpa-check up. Ngem nas daw itinakuna ti doktor nga awan ti sakit ni Ismael. Napagnunumwan da nga rod ngagpakita iti maysa nga espesyalista iti utek. Kabigatan na, kinuyog ni Karen ni Ismael anapan nagpakita iti maysa a neurologist. Imbaga nga rod ti doktor, aga po iti depresyon ken personal a problema. Isu akas jay ti marikrik na ni Ismael. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Desperado. Kastadyak mamati. Ngam depresyon ken personal a parikot kano ti makagapo. Isu akas to'y ti marikriknak. Anya? Agpaisun sa tatang. Tasipod barito ak. Kanayon adi kaya kinaawatan ka ni nanang. Aging nga nagsina kayo. Kat ita. Naibalod pa ni nanang. Ismael. Nasakit tinakam ko. Tanabayag, ajak nakadan na ni nanang. Saan ko mga iso ti panunutem? Sana bale. Nagkinaawatan kami matan ken ni nanang mo. Iswa, mamatiak sa itimbaga ti Doktor Tatang. Apay ngamin nakastoy tinagbanagan ti pamilya tayo, ha? Apay ngamin nakastoy, Tatang. Agpasyudad ka kadiita, Karen. Wano adamanin papanan nyo kin Ismael. Agpasyudad akon, Mama. Nasaya at nga rod no kasta. Sige, mapanakon. Itatanaamwan na ti kasasaad ni Ismael. Maayat na payingata. Ismael, mapanakon ija syudad. Kat no sumrumanan day tarikrik naam. Ibagham. Tagatangan tanti agas nga imbaga ti doktor mo. Oresan asumro. Gatangaksan. Saan pa'y? Obserbaram pa'y ti baghim. Sige nga rod, Karen. Sige, agpasyudada ka dagiti sumarunungal daw. Sa dino ti papanam? Agsapulak iti trabaho. Saan pa'y? Aginanaka pa'y. Barang ada maitulong na kan ka. Sige nga rod. Ni Alvin ti umaw-awa. Anya ka tatiba ka na? Hello, Alvin. Imawag ka mat? Karen. Kumusta ti pagnayo kin Ismael? Kas iti sigod. Awan ka numat sakit na. Kuna ti doktor. Unay maten. Ada ka di papanam ita? Awan mat. Apay ka di. Umay ka dito ayan ko inton madamdama. Mabalin? Uy na. Sige. Nimbaglaki din tayong bagam na ita. O sige. Umayag, Karen. O sige nga, Rod. Bye. Nasaya at mat na umay ni Alvin. Tap na adakat ka duwami ka ni Lorna. O sige, mangan kan, Blue Leia. Umay dito ni Ismael. Pumanang ako dito. Diyak kaya't di makisarita kan ko na. Mabutangak. Mapanak, iti ayan ni Mari Licha. Mare. Mari Andrea. Nagbiik mo't apinakan mo ni Blue Leia. Agturong amin ni Ismael iti ayan ko. Iso api mana makadakos. Ha? Apay? Mabutangak, Mare. Nakabut-butang nusumro ti sakit na. Ang mga nuiguyod na kat matnag kami ado iti swimming pool. Narigatan. Wan gayam. Sige, ituloy mong taglinis. Tani, adamanin o may ag-birthday party dito eh. O sige, awan parikot iti day tamare. O sige, Mare, tamapanak pa di tabalay. Ad aramida. Sige.
payakas siya magtan ni Mari Andrea. Kaslada yun, tirig na ni Ismael. Mabutang la siguro. Kapoy ti kasya kasasahan ni Ismael. Hanggang sapay la kuma, tagimbagan ni Ismael. Kaasiman. Anya dahi ta, Karen? Ha? Bir? Wen, basit lang mat. Apay ka di, Karen. Ada ka di parigot mo? Kasta nga ron. Masya na ka ni Ismael. Hanggang kunamag ti doktor nga awan sakit na. Mas daawak nga ron. Apay ako nada nga awan sakit na. Oh, di mo unay, Karen. Imbaga ti may sa doktor ang nagpakitaan na. Aga po iti depression. Kan personal problems na. No apaya kasi ti marikrik na ita. Kasta. When Alvin, Panag ko na, Karen. Pudno ti obserbasyon na diya, doktor. Tasipod pa'y lady high school tayo. Kat adan parikot na. Aging gayta, anaamuan na. Naibalog tayong tina na. Alvin, Ngam, di kagdanag. Maimbagan tumot lang ni Ismael. Namnamaham dayta, Karen. Adan ni Karen. Oh, Karen. Nasapa ka mo't anagawid. wen papa. Inururay kayo ije bar. Ngam, di kayo ba't gayam umay. Iso, nagawid akmatan. Aguray ka. Kasla na kainom ka. Bas lang, papa. Karen. Apay anaginom ka. Itaman pay. Di kayo kung maagungat. Apay. Adda parikot mo. Ti parikot mi ka ni Ismael. Hun gayam. Di ka nakasarita iti kalabas. Kumusta ti panagpa-check up ni Ismael? Awan ka no sakit na, papa. Anya. Gapula ka no iti personal problem. Kan depression. Daytan ti kunak. Pagrigatan na. Numadadaal ti pamilya. Kat, adag kidawakan ka, papa. Sabay ko matapat ganak. Anya dayta. Kasari tayo ni mama. Numabalin. Iruwar tayo ni Nana Josie. Tapno aglilin ng damatan nga agpapamilya. Mabalin ka di, papa. Melchor, adda maangay a birthday party ita. Isu atulungan nyo ida amang ibagkat kadagiti gamit da ama pan ijay cottage. Awan parigot iti data, Andrea. Isa berdita baray. Awan pare! Ismael, si kaman lati mangalan iti bir. Ada ijay ni Nanam Alidja. Wala na. Sige, da kayong timakamo dita, tata. Anya matan. Ni pa'y lang mat Ismael, ni bawat ni Andrea mangalay iti bir. Oh, anyat kit kita ang Melchor. Sige na, bagkata mo dagiti gamit da, taipan mo ijay cottage, tani imunadan. Owen, Andrea. Pagsayaatan na no kastoy asamar, Mari Andrea. Ado ti umay ag swimming. Wan nga rod, mare. Kan am-amok dagiti ang maita. Mga nga iti birthday party. Iso siguro adito iti mayanda. Kasta,
Wan mare, kaadalak day dya iti. Ket nakiasawa, iji kabangibang na iti. Kasta gayam. Ne, umay dito ni Ismael. Wan nga rod. Ha, Ne, ope ngayon to pag namatan ti case ti Bir. agure ka, Mari. Sumbron sa manit ti sakit na. Ay, sus! Ay, matungkan! Ay, tulungan! Wala, Mari! Kumusta ang tarik na, Ismael? Mayat mo din, tatang. Nakakaasimot ni Ismael. Sige, inak pa di quarters tayo. Inak agdigos, tatang. Unay matantikas ti Marilia. Mas anak una yun ni anak ko. Masya nakot kan kwa na. Iso nga si kasuwa mo dyan bagakan ka. Tatulungan da ka iti magastos. Wan, kasaritak ni Ismael. Ala, kadnoan niya ti makunana. Di ka agbabain nga umasidag ka da kami. Sayang dagiti na buong amot iti Bir. Imbaga, tasan ang nasugat ni Ismael. Ay, una yun, dagita na buong abotilya. Nagado. Hewan nga ron, Mare. Imbaga, tasan ang nasugat ni Ismael. Sayang dagita. Isopay ko ma. Mare, Apeng ngamin ani Ismael pay lati pinagbangkat ko. Jakmat ngamin nalaglakit. bye-bye amon. Sana bale. Masukatan tumat ladayta. Ala nga rod mare, ituloy mo alinisan dayta tapno saan ang makasugat. Delikado ka dagiti ubing. Tatang, dumawatak man iti kwartayo. Inayon ko iti kwartak. Mapan ka ka di man na nagpa-check up, Ismael? Inak ko magumatang iti agas. Anya? Mapanak iti sigod a doktora nagpakitaki di. Inak agalakan ko na iti reseta. Kat gatangak ti agas. Angam, Ismael. Sigurado ka kadingad na maitulong na dayjay nga agas. Doktor mo tinang ibaga. Isa, matulungan nak mat siguro. O sige, ikang ka. Manote ka sa pulang. Sa nga ribo ko matatang. Sana balay ta agas lang ti alak. Aglos ka di tamat lang. Uwan tatang. O sige, mabit lang nga rod. Anak mga lay ti kwarta. Dayta ka din ti bagbagam nga agas, Ismael. Saan ka di delikado dayta? In reseta man ti doktor. Iswa nagtumara kon tatang. Kasta. Sapay ko ma. Tada maitulong dahi tayo nga agas. Tapno makasapulak man na iti pagtrabahwak. Ismael, saan mo pala nga pampanunutan na itatrabaho? Ti salonat mo, ti importante. Uwan tatang. Mari Andrea, kasla da ururayam pa. Itay ka pailaan nakatugaw dita. Or-orayak ngamin ni Warren, mare. Adda na patag nga bagakan ko na. Agawid nga ro dita. Uwan? Un gayam. Adda ka dinabati dita alumpia. Isuman ti merienda ak, mare. Adda, mabit lang ta mga laak. Oh. Adtoy, oh. Ay, saan nga inala dagiti nagpaluto itay. Ada na bati. Binayadan damot kit di amin. Kasta, Wen, mangan ka kit din. agyaman ak, mare. Maguray ka. Ni Karen Jelim Mabas, saan ka di? Uwan, ni Karen nga paysa. Ay, una yan ti anak ko. Ijay manen ayan ni Ismael ang nagtiritso. Mare, Ay, sana bali. Agawid ita ni Warren. Adda na patag apagsaritaan mi. Jak kaya ti mapaspasamak.
Agyaman tanagawid ka, Warren. Adda na patag apagsaritaan ta may papan itanak ta. Anya dayta. Diyak kayatan ti mapaspasamak. Agasam. Nagawid dito eh. Ngam ijay ayan ni Ismael tinagdiretsuan na. Ket, anya ko ma. Saan mo tama ditikas dyan ngay naramid na? Basta, inton umay dito eh. Kaya't kung agsasarita tayo. Kita ka pa'y nga rod. Mapanak pa'y iti ayan ni Melchor. Melchor, nagbayag mo tadi mo pinaspasyar ni Josie, ha? Mariribukan na ngamin, Warren. Takasano? Sumrumatan ti panagululaw ni Ismael. Anya? Juan. Kaya ti pakadanagak launay. Tinreseta ken kuan na ti doktor nga agas. Agasam, taginatang nakit din. Saan na tinumaradagos? No reseta ti doktor, saan mo siguro adelikado dayta. Basta surutan na ti dosage na. Dayta ti bagang kan kuan na, Melchor. Ita ka lang nga umay dito'y balay. Nagsapa kasi mang patitay. Ngam ijay ayan da Ismael tinagdiretso. Apay nga akas na ka rin. Mama, napan ko la dinamag. No adda epekto di agas aginatang ni Ismael. Kat, imipekto? Mayat-mat ka no, Papa. Isasapay ko mata agimbag matan ni Ismael. Aday baga ka rin. Kat sapay kuma tapat ganak. Ken sapay kuma tamaawatan na. Kastamat ken ka, Warren. Anya day na, Mama. Oray siguro pumipiyat ti sakit ni Ismael. Addalat tamako na kasakit na. Isatap na di kagparikot. Kan saan kami ang mairamraman ken ni Papang. Lipatamon ni Ismael. Maawatam ka di, Karen. Mama. Anya ti aramidan ni Karen, iti naibaga ni Andrea. Gagayam, di uliwan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Desperado! Desperado! Napalabas, dandanisaan ang makatagari ni Melchor iti imbaga ni Ismael a depresyon ken parikot iti pamilya. Isu akas jay ti marikrik nana. Iti maisangal daw, timulong ni Ismael ang nagbagkat iti gamit dagiti napan nag-swimming. Iti simrumanen ti sakit na, ket naulaw daytoy. Iti matpanagawid ni Karen, nagdiretso adagos iti ayanda Ismael, iso atanda ni makapungtot ni Andrea. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Desperado! Aday baga Karen. Kat sapay kuma tapat ganak. Kan sapay kuma tamaawatan na. Kastamat kan ka, Warren. Anya day ta, Mama. Uray ko nam apumipya ti sakit ni Ismael. Addalat ta sakit na. Iso atap na di kag parikot. Kentap na di ka may ramraman ken ni Papang. Lipatamon ni Ismael. Naawatam ka di, Karen. Mama. Ne, apay akas tamat ton ti bagang, Andrea. Maawatan na kuma, Warren. Mariribukan tayo, gapoy ti kastoy ang mapaspasamak. Di tayo mat masigurado no talaga adakkel ti maitulong di agas nga inreseta ti doktor. Sige. No may papaniti day tabanag. Da kayo langin tagsarita iti anak ta. Panawan kayo pa dito eh. Oh, apaya kita anak iti kasta, Karen. Mapatgam ka di, tikid daw ko. Mama. Maawatan na kumamad. Diyak kayat amadadaol ti masakbayam. Nagado alalaki dita. Apay Apaya ni Ismael ti ay ayatak, Mama. anya.
Itilaksid ti kasjay akasasaan na. Wen, mama. Tulungak ni Ismael. Kat sapay ko mata maawatan nakmat. Dakkel tinamnamak nga agimbag pay ni Ismael. Andrea, apay nga imbaga madagos ti kasjay iti anak ta. Gapo tadyak kayat amadadaal ti masakbayan ti anak ta. Wen, maawatan ka. Ngam di mo pa'y kumamot imbagbaga. Kitaan tayo pa'y. No ag-epekto ti agas ngayon reseta ti doktor kan Ismael. Apay, namnamaam amaagasan pay ni Ismael. Dakkel tinamnamak, Andrea. Nabiit pa lang ba't daya sakit na? Saan? Kan mamatiak. Sana basta-basta maramid ni Karen tinsingasing mo kan ko na. Ay ayatin na unay ni Ismael. Kaslay tay. Nakita ka kasla makasangit ta simra kiti silid na. Anya, Iso ano mo balhin? Tulungan takit din ni Melchor. Tulungan tama nga si Kaso kan Ismael. kaya't kumati tumulo. Ngam kasanon, no saan latta nga agimbag ni Ismael. Lukas ta ti mapasamak. Di tatantumot na nakasarita ti anak ta. Ngam no ita. Agtal na tapay lang. Tulungan takit di ni Ismael. Ismael, kumusta kan? Kastoy, mariribo ka nak. Kumusta ti Riknam? Mayatan? Saan mo tinasimsimro ti sakit ko? Nasayat no kasta. Di mo baybay ang ti salon at mo, ha? Di mo liplipatan ti agtumar iti agas mo. Karen, Sige, mapanakwan. Inakitaan ti negosyo mi. mabit lang. Apay akas ta ti ropam. Awan day to'y. Di ka agdanag. Sikat ipat patag ko. Kat kanayon nga da ka iti puso kan isip ko. Di ganto baybayan. Agdalit ka kanya, Ismael. Karen, Sige, mapanak ko na, ha? ipatpatid ko na ni Karen. Kat numabalin. Diyak kaya't amapukaw ko iti danat. Iswasapay ko ma. Taging bagmat ti sakit ko. Sapay ko ma, apo. Kumusta nga tan di Ismael? Sapay ko ma. Tada maitulong ti agas a ginatang na. Oh, Marilia, nasapa ka mat asimang pa. Si kamot gaya mare. Awan mo't gaminan aramidak ija balay mi. Iso nga imbayak dito yan. Ay, oray siyak nga rod. Kunak ngagpasyudadak ko ma, ngam awan matikadwak. Asikaswan tala ang dagiti umayag swimming. Ay, katuan Maria Andrea. Agpakada ako ma. Manan? Apay, sa dino ti papanam. Agpasudag kami kin Ismael. Pasaran mi ka man ni Josie. Ay, awan ti kadwami dito, Melchor. Angam, sige. Mapan kayo tapno awan ti may bagbagam. Sana balit agsubli kami matlaw dagos. Malah mapan kayo nga rudan tapno makasubli kayo adagos. Tani, sigurado. Ado ti umay dito ington malam. Agyaman na ka, Andrea. O sige, agpatuloy kami. Kailiw matgayam ni Melchor ni Josie, anya, Marilia. Maawatam kumamot. Talaga akas ti agasawa, mare. Itilaksid, ti kasya nga naramid ni Josie. Ha? Ne, dagijayan dagiti agama. Pimanang. Agyaman ak Melchor. Kastamoten kan ka, anak. Agyaman hak. Kumusta ka dito yan, Josie? Kastoy latta. Uwan gaya. Lonis ita. Api nga da ka, Ismael. Apay awan trabaho.
Naikata ko, Nanang. Anya? Naikat ka ni di trabaho? Oo, Nanang. Kastoy na Josie, bakit? At dasaan ang maawatan na sakit yan, akta. Rason, no apay ang naikat, iti trabaho na. Anya? Anya ayan ti sakit na. Kaladlatan ti panagulaw na. Kasta ka di. Agpaiso ka di, Ismael. Anak, kasarsarita na katinam. Kasladyak, nakaangas, tatang. Ismael, anak! Ismael! Mabigat. Ipatulaw ta bakit? Tulungan na. Unay mo din tinagbalin ka sa saad mo, Ismael. Apay akas tamad din. Kunak no damay tulong ti agas ng reseta ti doktor kanyak. Ngimawan mo't gayam. Ismael, Kasanong kayon? Imbag kumano sana ka nakabalo, tapno matulungan kayo. Apay, Melchor, di mo ka din pa doktor ni Ismael? tinuyog pa'y ni Karen na napan iti ospital. Kagam ko naman ti doktor nga awan ka no sakit na. Anya? Epekto lang ka no tinadagsan na parikot. Nang runa may papan iti ayat. Anya? Wen Josie. Iso adya ka mo no anya ti aramidag. Hustan, tatang. Nanang. Tatang. Agawid tan. Yan tangay namuan mo't ni Nanang ti kasasahad ko. Anak, pakawanin na ko. Basol ko ti kasta nagbanagam. Basol ko. Boston bakit? Maawatan na ka. Saan na bale? Tadyak baybayan ti anak ta. Kaputay patpatag kayo. Josie. Ismael. Nasapa kayo mat nga agpaiso, Melchor. Wen, Andrea. Kasano? Simruman ti sakit ni Ismael. Idi kasarsarita mi ni Josie. Anya? Sige, umuna akong tatang. Isuan na laos ti sangit ni Josie, di nakita na tinapasamak. Nasayat man. Tapno makita na ti epekto ti dinadakas nga ramid na iti. Nga ultimo pamilya mi, kat dandani na dinadaol. Unay matanday ta pa nagsasahom. Agpaiso mat, saan ka di? Wen, agpaiso. Ang mabaling ka di. Di mo ni palagip. Tagbababawi matan ni Josie. Sige. Mapanak pa eh. Masakitan ni Melchor. Ngamday tatipod na. Anya nga ita. Ti anak dati agbalin anak kakaasi. Ni Ismael tinagbalatakan ti dakas nga aram. Apay, Papa. Anya ti bagayo? Agawid ka, Karen. Yung kakasarita ni Ismael. Damagam man, no kumustan ti salunat na. Ne. Apay, ano damag yun ta, Papa? Diyak ngamin nakasarita ida nga gamay tay. Tay may da dito eh. Pinasyarda ni Josie. Katamo, simro ti sakit ni Ismael ija visiting area. Naulaw ijay. Anya? Iso nga gawid kay ta. In kakasarita, barang matulungan tamutan ni Ismael. Agyaman na kiti daytang imbagayo, Papa. Sige. Agawid ak itamot laan. Oh, nagawid ka mo, Karen. Aguray ka. Nakainom ka. Basid lang, Mama. Sige. Tama pa na kiti ayan ni Ismael. Kahit ko... Mabit lang, Karen. Apay anaginom ka. Kan apay amapan kamanan iti ayan ni Ismael. Imbaga nga ni Papa asim romanan ti sakit na. Idi pinasyarda ni Nana Josie. Wan, pudno day ka.
Iso manipod ita. Adaywa mo ni Ismael. Lipata mo Karen. Mama, No adamot la pa nagrespetom kanya kasino. Patgam tikid daw ko kan ka. mama, Iso manipod ita. Adaywa mo ni Ismael. sige. Panawan kayo kay mama. Di na nga lainukan ka no. Di mo orayan ang makapungtot, Karen. Gaputa pagsaya atam, di bagbagakan ka. Mapanakon mama. Ngam dumagasak iti ayan ni Ismael. Sige. Saanan, di kan mapan iti ayan da Ismael. Agpasyudad kalatan. Eh, apay kasta kayo matan mama. Awan mo't dakas nga aramidan mi kan ni Ismael ah. Jak kayatan amapan ka iti ayan na. Gapo iti kasjay akasasaad na. Jak kayat amadadaal ti masakbayam. Iso amaawatan na kumamat. Unay kayo matan mama. Sige. Mapanakon. Surutak man no aramidan na mutlat imbagak. Kan pambarak matan amang kita no anya ti kasasaad ni Ismael. Inak kasarita. Anya, imbaga ni mamam ti kastakan ka, Karen. Wan papa. Iso ana sakit tinakam ko. Awan matimading nararamidan ni Ismael. Tsailaang tasumsumro ti sakit na. Ngampanag ko na, dakkel tinamnama ang maagasan pa eh. Bayam, agawi na kinton malami di lugar tayo. Inakasarita ni mamam. Sige man ngaron, papa. Gusto daytan, Karen. Nakadukan. Nasakit nga tinakam ko, Alvin. At nakadidi yung nagkinaawatan kini Ismael? Awan. Masya, naklakan ko na. Amom, iparit ni mama ti relasyon mi. Anya? Sana pa nang gundaway dito yung pampanunutan. Ang amnupod nung nga iparitan ni Nana Andrea ti relasyon da. Gundaway kong tumatan. Alvin, ipagpatag ko ni Ismael. Kadyak kaya ta madadaal ti relasyon mi. No apay mo, manaadan iti kasay aklase ti sakit. Karen, Anya ti maising-asing mong aramidan ni ka ni Ismael, Alvin. Tulungan na kami kumara. Oh, at di timpa-timplam akapimwari. Agyaman ka, Andrea. Apay ang agawid ka. Kunak no inton Sabado ka pa ilang agawid. Kaya't kakasarita. At napatay kapag saritaan ta. May papanitian niya. Agpaiso ka di timbaga ni Karen. Imbagam ken kwa na lipatan nan ni Ismael. Juan, agpaiso. Tapay mat. Talaga ka di nga dayon tiriknam ken Ismael. Gapoy ti sakit na. Kas nakon. Diyak kayat amadadaol ti masakbayan ti anak ta. Iso ang maawatan dak kumamat. Andrea, palagkunak. Dakkel pa lang mo ti maramidan tayo. Tapno aging bagti sakit ni Ismael. Sige. No basol, wan no maditi naramid ko. Bakawanan dak. Sana bali, manipod ita. No anya ti kayat yung aramidan iti anak mo. Adda kada kayo daytan. Jak ipilit ti kayat ko. Karen, gusto ko man. Adon tinainom mo. Tinasaya at awagam ni Papam, tasukunan na ka dito eh.
Nagahoy di siya pala yung mini papa. Kasarita na kanon ni mama. Anya? Walang fin. Iso kadwaan na ka. Ha? Itulod na iti apartment ni papa. Mabalin. Alvin, maturog dan. Magaturturog ako. Hingilan nan. Anya ti aramitek. Diyak masarkadan tiriknak nga agayat ken kon. Alvin. Inig gaman nakpay. Oh. Karen. Anya ti aramiden ni Alvin iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy, tinobela tayo anapawalwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti direksyon ken musika. Jonar Rebotaso. Isagsagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.